musidɓe ɓe on jarama haray mi salmini mi lande kisi tawi jam e kisi no toli hono moɗon kala ko woni ɗon kalalagal aduna hande hiɗen ka saare meɗen ɗo ɗum woni leydi Italie saare kente Ferrara rowani men arno ɓe werni men ɓe welnani men min ari men nafi hikka ka noon ɓe innayi wo ka wuɗa duumade o ma rewta ɗon hikka si arimi honde hikka sa arimi maaro ko arata ma sanka foñe ɓay haray pakke on no moƴƴi awno hikka noon min hewtiɗo ka musidɓe meɗen ɓen on yiinoɓe déjà kono ɓe sifanto en ko honno ɓe anditina en no ɓe innete ɓe andina en ko honno mojobere maɓɓe nde woniri ɓayno mi innirta noon pulal ngal ko fina fama famina ko fanɗinɗo fi pullo fanɗi kono fi pular e fi pullo fanɗa musidɓe on jarama on jarama inde moɗon e yettore moɗon no wawi anditinde kadi ko honto iwruɗon ka Lagine min ko Jan Diallo ko Lagine Pita ko winata ɗon Gongore plus précisément leɗaɗe haray onon kadi ma non do makete don assalamu alaikum warahmatullahi min inde an ko Al-Hussein Diallo moddo Lagine Telimele an assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh min ko Boubacar Bari iwrudo Mamou Fodé Hadji diwal Fodé Hadji bismillah haray me weltike ko wirndo men do kon kam mojobere modon do haray non hande ko addi men do rowani men arino déjà on welnani men hande kadi goldo kadi o noddi men kadi men andi ko teddungal e considération wanta ɗum ɗo haray men faala yon sifano men seeɗa andintino wonɓe darde ɓe ko honno mojobere moɗon nden innete e kadi ko honno wonirɗon à par rapport rowani e hikka si tawi changement waɗi e muɗum si woodi ko ɓeydi ma si woodi ko ɗuyti e jokkere en andi moɗon ko wonɗon guerde ko haray ko atti kon d'abord min inna alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haray min weltanike on onon taw surtout an Ariane wonɗo wallitagol harana menen ɗo tun ɗengal pullo fop haray ko woodi komo yaalima men fandi mo andama nini donc atti kon d'abord min weltantoma ko watti ɗon wona no wuulirɗa noon rowani min organise non la même chose donc association amen on ko association mo marɗo presque 1 an et quelques mois donc rowani min organise no wano ni donc après ça min progressi moƴƴa parce que min organise min waɗi bureau exécutif amen on min fuɗɗike ko tisugol min fuɗɗike c'est à dire objectif ji ɗi min faalaɗi affaire association on fuɗɗike yarugol yeeso donc association on min innimo Pottal Bantal Fouta Jalong Ferrara donc ɗon min inniri association bisimilla haray no faɗɗi e moƴƴude e si feƴƴi ɗon haray ko honno woni feƴƴirde hakkundeji moɗon alors hakkunde amen ga alhamdulillahi rabbil alamin depuis min haldi min wadde nde mojobere pottal ɗo donc ko atti kon d'abord respect jalano hakkunde amen ko watti ɗon kadi min fo meɗen mari idéologie goto c'est-à-dire anniyeji goote pular on faami donc lurral ala hakkunde amen donc ɗum ɗon tun min on ɗum ɗon no yonilan ko tawi ko lurral ala hakkunde amen kadi teddungal no hakkunde amen donc ɗum ɗon no ɓuri men jonnude appui et solidité ko nder association amen bisimilla e haray mi falandade ko honɗum woni projet ji mon ɗin hikka e ɗo e hitande arayde mi fewtama an haray projet ji amen ɗo hikka e hitande arayde disons komin waɗi kon ha hewtiɗo taw falta yititoragon pe ɓaawo par ce que wona année passé wona hitande feƴƴunde tawi miɗen mari vice président miɗen mari président bon ari ɗum ɗon fof min organise an ɗum fof Allah waɗi min organise ɗum ɗon fof ɗoni miɗen mari trésorier miɗen mari kadi organise ɓe vraiment hara chaque event ɗuma haaji ko watta o ɓen ɗon ɓe wawa ƴettugo disposition ɗum ɗon hara ɓe wawa waɗete fof muɗum ko organise ko en fait hara fof koko organise ha moƴƴi wona affaire financement on haray ɗum ɗon kadi hara no woodi waɗaɓe projet ji ɗumaniɗi e comment dire wonuɗi important quoi fi portal fi Fouta Diallo on a famde haray par exemple wona no invite no noddiraɗa ɗo ni meɗen andi an a wadde ɗe golle ɗo vraiment ko siɗɗo men namen fo mari ɗuma e femaɗa comment dirais namen fo naɓidema donc on ɗon suɓɓay men landike mo tun waɗi ɗum ɗon tinna ɗum ɗon tun kadi ko hunde innete ndara no hunde important moƴƴa moƴƴa e kadi ko hikkiɗon wona ko arta kon inchallah min ala innugon haray comment dirais alata projet wonɗo fils kono si ɓurali ɗo inchallah min waɗiray ni inchallah jaɓi bisimilla no faɗɗi moƴƴude e landal hikkingal ɗon ngal damal ngal hino udditani fi kala faalaɗo tawede e moɗon alors fi damal o association ɗo ko fiɗengal pullo par ce que ɗo depuis min fuɗɗi ɗum wono pullo Sénégal arti tawti men wono pullo Guinée Bissau no hakkunde amen donc ɗo c'est pas idée amen o wona fermugol c'est à dire innugol tun ko pullo mais objectif amen on ko fi
ɗengal pullo no famira donc kala ko woni ɗengal pullo haray on ɗon bafangal no udditi ɓayno no woniri noon adnan ko noon jooɗori no woodi italien ɓe ara ɓe mari association no woodi américain ɓe no mari association no woodi hay guine ko men ressortissant guiné wonɓe italie ɗo mo be kay no mari association mum ɓe enna lemnere nden no lemurere nden no jeeɗi kono ko bitti bitti waalira nde waalori faami donc haray ko ɗengal pullo woni fiiw association amen ɗo